Semir Efendić, predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu, uživo. Dobro večer, Semire. Dobro večer tebi i gledalcima Face televizije. Sinoć potpredsjednik Federacije Refik Lendo, SDA, na opšte iznenađenje sa nečim što zvuči kao 100% garancija, više puta ponavlja da tvoja stranka, stranka za Bosnu i Hercegovinu, on to zna, neće potpisati, neće učestvovati u novoj federalnoj vladi ako u njoj ne bude SDA. Mislim da je gospodin Lendo na neki svoj način interpretirao naš stav od prije nekoliko dana kada smo mi rekli da ćemo insistirati na poštovanju Ustava. To se prije svega odnosi na važeća pravila koja su djelimično postojala ranije, a djelimično nametnuta od visokog predstavnika Kristijana Šmita. Pa da budemo jasni, evo ukratko, ovdje sve ovo je na neki način zakomplikovao i zakuhao visoki predstavnik u izbornoj noći donošenjem izmjena izbornog zakona i Ustava Federacije. Da se to nije desilo, mi bi danas u Federaciji imali formiranu vlast, dakle imamo parlamentarnu većinu u oba doma parlamenta, ali ne postoji mogućnost formiranja vlasti zato što za njeno formiranje mora svi od potpredsjednika, dakle predsjednik i potpredsjednici moraju dati saglasnost. Postojala je jedna ideja ili namjera i možda postoji i sada da se ova situacija riješi ad hoc, da se riješi sada za potrebe ove situacije da parlamentarna većina dobije priliku da imenuje vladu, ali da pravila ostanu ovakva kakva jesu. I to je ono u čemu se stranka za Bosnu i Hercegovinu i Narodni Evropski savez možda ne slaže sa ostatkom stranaka i koalicije. Mi jednostavno nismo spremni. Ne radi se tu o gospodinu Lendi, već da se na bilo koji način izbjegava neko od potpredsjednika dok u Ustavu piše da treba njegova saglasnost. Ako gospodin visoki predstavnik to promijeni, onda imamo otvoren put da se formira vlada i da parlamentarna većina normalno funkcioniše. Međutim, mi nismo spremni pomoći tome da se u ovoj situaciji nekim solomonskim ad hoc rješenjem navrat na nos formira vlada i da to važi samo za ovu vladu, a da pravila ostanu ovakva kakva jesu i za naredni put. I to naravno podrazumijeva da mi ne bi podržali u parlamentu vladu za koju saglasnost ne bi dali i predsjednica i oba potpredsjednika Federacije, dok je ovakav Ustav. Zapravo želimo tu stvar raščistiti. Neka izvoli visoki predstavnik koji je nametnuo ovakvo pravilo i to pitanje jednom zauvijek riješi. Da li vladu Federacije imenuje da li je za njeno formiranje važan predstavnički dom koji su građani birali u cijeloj Federaciji, birajući Federaciju, ili je to rukovodstvo Federacije koje se bira putem domova naroda, koje u konačnici budu izabrane kroz taj dom naroda se bira kroz skupštine kantona. Kad građani izlaze na izbore za svoj kanton, da li oni glasaju o Federaciji? Ako bude ovo pravilo koje je napravio na ovaj način visoki predstavnik, po kojem vam treba najmanje 11 u Domu naroda da bi kandidovali nekoga od potpredsjednika, tih 11 se bira u skupštinama kantona, u suštini u svim izbornim ciklusima pred nama neće više biti važno glasanje za federalni parlament, predstavnički dom, nego ćemo se svi okrenuti borbi za dom naroda. Faktički izbori za Federaciju dešavat će se u kantonima. Po ovim Šmitovim rješenjima, ja mislim da je on ovdje pogriješio, da je ova rješenja donio neoprezno i da se već u prvom koraku pokazalo da nije odblokirao Federaciju, nego da je napravio i dalje mogućnost blokade Federacije. I taj naš stav isključivo je vezan za postojeći Ustav i važeća pravila. Mi ne želimo sudjelovati u bilo kakvom rješavanju ove situacije samo sada. Ako postoji neko rješenje, ono treba da važi za sljedeće izbore. Pa da budem još precizniji i otvoreniji. Ako kažemo da potpredsjednik Bošnjak, u ovom slučaju to je Refik Lendo, blokira, onda tako mora isto važiti i za onoga ko je Hrvat ili Srbin. Nebitno dakle o kome se radi. Ista pravila moraju da važe i ja opravdano postavljamo pitanje da je kojim slučajem obrnuta situacija i da se pokušava napraviti vlast ili vlada Federacije, a da za nju ne da saglasnost predsjednica ili potpredsjednik iz reda hrvatskog naroda, da li bi na isti način tu situaciju tretirali. Mislim da je zaista problem što uopće imaju pravo da to blokiraju. Nigdje u Ustavu ne piše da oni daju mandat većini parlamentarnoj. I to je propust. I oni ne bi smjeli imati uopće to pravo. Pogledajte državni nivo. Dakle, Vijeće ministara je formirano prije Doma naroda na državnom nivou. Jer jednostavno Dom naroda ne treba učestvovati u procesu formiranja vlasti. Oni kada postoji kao drugi dom, treba biti jedna vrsta kontrolnog mehanizma za određene važne odluke, za zakone koji mogu da imaju veze sa nacionalnim interesima, ali on ne treba i ne učestvuje u formiranju vlasti. Bio sam korektan i dopustio sam da objasniš i nešto što te i nisam pitao, ali to je tvoja cjelokupna
fotografija, tako da ga stanja u kojem se nalazimo. Ajmo direktnije i brže i pojedinačno. Lendo o tome nije, kada je govorio, a govorio je da će SDA pristati i on će pristati da na ustavne promjene i povući će se sada iz procesa formiranja vlasti ako Schmidt odluči da su dovoljna 2 glasa u predsjedništvu federacije, a ne kao 3 do sada, ali da to važi i u buduće, da bude stalna promjena ustava, a ne ad hoc, privremena i samo u ovoj situaciji. Ali je jasno odvojio ulogu SBH i NES-a, kazavši vrlo direktno, tako izgledalo, zvučilo, 3 puta sam ga pitao. A to je da je u stvari SBH i NES su na strani SDA i u koaliciji sa SDA i da će glasati samo onako kako SDA glasa. Bez obzira šta je Schmidtova odluka. I šta će nema nikakve veze sa stvarnošću. Dakle, mi smo imali prije svega potpisan sporazum sa strankama s kojima je formirana parlamentarna većina i od izbora rukovodstva parlamenta, izbora radnih tijela parlamenta, glasanja o amandmanima na budžet federacije se da ste glasali 2023. godinu, pa sve do zadnjeg slučaja izbora gospođe Lidije Bradare za predsjednicu federacije. Ruku, dakle, među njima vaši 9, je li tako, ne SB? Tako je. Mi smo se potpuno držali onoga što smo potpisali, što smo javno objavili. Ne vodimo nikakve razgovore s bilo kim o formiranju vlasti, niti bilo čemu s druge strane. Jeste li na strani SDA? To je vrlo bitno pitanje i moram to na početku, zato što vas se sumnjiče, to sam već pričali ovdje, izvini ne izrazovali, jer figurativan i nije moj. Trojanski konj SDA u osmorci i Efendić i NES. Zelena žaba, Vojin Mijatović, kao nešto žabo, jesli dobro, nešto pita žaba žabu, jer nešto su mi zelena, i ova je zelena. Može da bude i uvreda metafora, nema veze, ali ja mislim da je krajnje vrijeme da SBH i da ti kao predsjednik se jasno odlučiš, kažeš ljudima u kojem si bloku. Mi smo se to odlučili ranije. Pitanje je da li ovaj blok ima mogućnost da dovrši proces do kraja. Mi ćemo to pokušati učiniti. Ne može bez vas, bez ti do sad. S nama, naravno, ali mi samo ne želimo učestvovati u tome da se napravi neko rješenje koje neće važiti za dalje. To je jedina razlika možda između nas i ovih drugih stranaka. Vidjeli ste jedan pokušaj, pa se na kraju ipak od toga odustalo da gospodin Stojanović i Lidija sami njih dvoje izaberu bez prisustva trećeg potpredsjednika, pa se to ipak kasnije vratilo i došlo na parlament. I mi smo naravno na parlamentu glasali. Kažeš da poštuješ ustavnu proceduru gdje njih troje moraju da daju potpis i tačka. Naravno, isključivo je stvar propisa i procedura. Nema potrebe da mi pravimo neko rješenje koje će važiti samo sada, a ne i za budućnost. Jer ovo su prevažne stvari. Ovo je stvar principa. I s druge strane, da mi hoćemo sa SDA, nama to ne bi bio nikakav problem. Ja ne znam, te stranke su bezbroj puta i zapravo svu svoju politiku zasnivaju na borbi protiv SDA. Kod nas to nije slučaj. Niti stranke za Bosnu i Hercegovinu, niti NES-a. Da mi to želimo, mi bi to i rekli i uradili. O tome uopće ne... Pa kada bi mi htjeli da pravimo neku drugu koaliciju. Drugi je sada problem što je sam proces u ovoj koaliciji od početka mogao biti vođen bolje. Vas se sumnjiče da niste, pa to se dokazalo, na državnom nivou se dokazalo da niste s njima, ali ste kazali nećemo na državnom nivou s vama, ali vas se sumnjiči da nećete s njima ni na federalnom i da ste na dvije stolice. U svim prilikama koje su bile do sada mi smo se držali potpisanog sporazuma i tako će biti i u buduće. Sada mi imamo objektivan problem kako imenovati vladu federacije. Naravno, potpredsjednik bi trebao da da saglasnost, poštujući parlamentarnu većinu. On najavljuje da to neće. Ovdje jedan od potpredsjednika. Ali je problem što on ima pravo uopće da to ospori. Ili on ili bilo ko. I to se mora jednom dovesti do kraja. I neka to bude sada. Da li može jedan potpredsjednik zaustaviti formiranje vlade federacije? Dakle, što će nam uopće izbori? I mi u suštini najviše ovim želimo dovesti do jednog apsurda i pokazati javnosti šta je napravio visoki predstavnik. I natjerati njega da popravi tu odluku. To je najveći naš motiv. On je sinoć rekao da neće intervencije. Neka neće. On je rekao da je deblokirao federaciju, pa evo vidimo kako. Imamo sasvim jasnu parlamentarnu većinu u oba doma parlamenta. Čiji dio su i stranka za Bosnu i Hercegovinu i NES. I ta parlamentarna većina nema mogućnost zbog pravila koje je nametnuo Schmidt da imenuje vladu. Zašto na Lendo sinoć 5 puta kaže da ste vi na njihovoj strani? Mi smo samo na strani Ustava. On tumači onako kako njemu odgovara. Ne radi se o tome... Budi jasan, budi eksplicitan. Jesi li ili nisi? Mi apsolutno... Mislim, njemu na neki način moraš odgovoriti, a i javnosti, jer... Vjerujte da sam imao sam namjeru demantovati te njegove... Meni je svejedno na kojoj si strani, ali znam šta je politika, pa to možda se tako i radi. Na dvije strane, pa koja prođe. Ne radi se ni o kakve dvije strane. Već? Mi smo vjerni ovom projektu, sve dok on traje. Ako on iz nekog razloga propadne, svi će otvoriti vjerovatno neke druge razgovore.
to je sada manje bitno. Ali ja mislim da je ovo prilika, upravo zbog ovakvog spleta okolnosti i formiranja jedne parlamentarne većine u oba doma parlamenta i činjenice da imamo jednog od potpredsjednika koji sada ne želi dati toj parlamentarnoj većini mandat da formira vladu. Po meni je najvažnije da se s ovim pokaže sva pogubnost odluke visokog predstavnika. I to je njegova odluka. On može, ima pravo da je popravi. Zašto mi na državnom nivou nemamo ovako komplikovan sistem? Na državnom nivou Vijeće ministara imenuje predstavnički dom. Dom naroda uopće ne učestvuje. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine također imenuje mandatara kojeg su imenovali evo sa 2:1. Zašto u federaciji to mora biti drugačije? I ponavljam, ispada da je važnije kakav imate rezultat u skupštinama kantona za formiranje vlade federacije, nego liste koje kandidujemo za federaciju. Potpuno jasno. To je, po mom mišljenju, ovo je prilika da se stvari dovedu do kraja. Pa i ako visoki predstavnik ostane pri tome da se oni moraju dogovoriti. Dakle, imat ćemo situaciju da se ovdje došlo do tog legitimnog predstavljanja. Ovdje imamo sada i SDA koja se svim silama bori za legitimno predstavljanje. Mene pomalo iznenađuje HDZ da to ne prihvati galantno i da ne kaže to je ono za što smo se mi uvijek borili. Najopasnije po HDZ, pa nemojte se... Ne, govorim o nečemu drugom. Govorim o tome da me malo čudi... Ako Schmidt odluči i kaže ne trebaju sva 3 potpisa, sva 3 iz predsjedništva federacije, već mogu samo 2 potpisa, ali to je od sada nadalje i u buduće, dakle, ulazi u Ustav, onda je tu u problemu... Tu postoji više modela. On ne mora reći to. Može reći da rukovodstvo federacije daje mandat onome ko prikupi parlamentarnu većinu kao svugdje na svijetu i da mu se ne ostavlja mogućnost da oni ne daju taj mandat. Sada to ničim nisu obavezani. Dakle, to rukovodstvo federacije ničim nije obavezano. Ali moram... Po postojećem ustavnom rješenju misliš da je to može da se tako protumači? Da ne trebaju 3 potpisa. Da on donese odluku. Naravno, dopuniti tu izmjenu. Ko ima većinu, taj ima vlast. Da je predsjedništvo... Ko ima većinu, taj ima vlast. A nisu biti potpisi njih 3. Njih 3 na neki način trebali biti obavezni da daju mandat, a ne da to bude stvar njihove dobre volje. Ali nešto sam drugo malo prije pošao reći. Dakle, ovo na čemu sada insistira SDA je u stvari insistiranje na legitimnom predstavljanju. I mene čudi da HDZ to objeručke ne prihvati. I ne kaže da, u pravu ste vi, ne može bez vašeg i tako u budućnosti zbog našeg. Zato je sva ta situacija malo čudna. Ja i dalje mislim da taj etnički sistem reprezentativnosti kroz Dom naroda ne bi trebao u ovolikoj mjeri utjecati na formiranje izvršne vlasti, jer sve dok je tako mi ćemo... Pa zamislite, mi smo ovdje sjedili evo kod vas prije skoro 5 mjeseci u izbornoj noći. I evo nas danas nismo se pomjerili milimetra. I još ne znamo na koji način će se riješiti ta... U toj noći kada je... Još gore, ne zna, Schmidt ne zna. Donio te izmjene, mi smo ovdje sjedili u ovom studiju, komentarisali rezultate. I od tog trenutka pa do dana današnjeg mi se nismo pomjerili ni milimetar, upravo zbog tih njegovih izmjena. Da budem najjasniji svim građanima Bosne i Hercegovine, šta u stvari hoće NES i Stranka za Bosnu i Hercegovinu? Hoćemo da natjeramo visokog predstavnika da ovo promijeni. Ako on to ne učini, onda znamo da je on taj koji je ovdje uveo i potpuno ojačao etnički princip i na idućim izborima više nećemo se brinuti o listama za federaciju, već onaj ko želi da sudjeluje u vlasti federacije, neka se bori u kantonu. Potpuno apsurdno i besmisleno, ali u suštini izgleda da vlast dolazi iz kantona, posredno preko Doma naroda. Ako on sada ne interveniše, ne izmijeni i tako dalje, onda ostaje status quo, a status quo je ne važe rezultati izbora na entitetskom nivou, ostaje tehnička vlada, je li tako? Ostaje dakle mogućnost da se pravi neka druga vrsta političkog dogovora ili da ali zapravo treba dovesti visokog predstavnika u situaciju i već je doveden da postoji parlamentarna većina u oba doma i da ona ne može da formira vladu i to su njegova rješenja. Ja sam ovo i njemu rekao. Na isti ovaj način sam rekao da mi nismo spremni smo biti dio većine, učestvovati u programu formiranja nove vlade, promjena u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali po pravilima i po Ustavu. Ako to ne možemo učiniti, onda mi nismo spremni praviti neko preko koljena rješenje samo za ovaj put, jer bi trebalo zaobići potpredsjednika Bošnjaka, a ako sutra bude trebalo zaobići potpredsjednika Hrvata, da to ne važi. Mora važiti isto, ništa, dakle, nemam protiv bilo koga. Kako je odgovorio? Rekao je da on smatra da niko ne treba imati priliku da blokira i da ako se desi da neko bude blokirao, da će biti neki način i da se to riješi. Jer ovo je na neki način njegova obaveza, jer je ovo i njegovo rješenje. Između ostalog, njegovo je i ovo da se ne zna ko je potpredsjednik, a da se predsjednik i potpredsjednici. Dakle, ranije se u parlamentu bira odmah predsjednik i potpredsjednici. Sada smo imali situaciju, ljudi 10 dana hodaju, ne znaju ko je predsjednik, ko potpredsjednik. Ne znam da li mogu otići da naprave primopredaju, ne može im CIK uručiti rješenja jer se ne zna ko je šta.
pa se morala čekati sjednica. Sada je 6 imamo. Pa se morala čekati sjednica predstavničkog doma parlamenta. Svo naše nastojanje jeste da se isteraju stvari na čistac. Da li je ovdje važan predstavnički dom i izbori za federaciju? Dakle, izbori za federaciju se odvijaju kroz izborne jedinice za predstavnički dom. A dom naroda se bira posredno iz skupština kantona. Pa da vidimo je li važnije, je li za federaciju važniji izbor. Govoriš o nečemu što su ustavne promjene, ali to je nešto što je objektivno nerealno i nije moguće da sada Schmidt uradi. Pa dobro, šta je drugo moguće? Tim prije što se prepao, tim prije što ga čeka ispitivanje u Bundestagu u njegovoj zemlji i tim prije što je on sam rekao sinoć neću intervenciju. Pa on bi mogao da koriguje ono što je napravio, a da nije dobro. Pa na ovaj način da se on dovede u jednu situaciju, doveo nas je u situaciju kako na osnovu postojećeg ustavnog rješenja i nametnutih izmjena izbornog zakona, on uopšte može da napravi nešto da se vlast formira. U tim svojim nametnutim izmjenama on bi trebao stvar dovesti do kraja i on je trebao jednostavno predvidjeti ovakvu situaciju. Nisu predvidjeli. A očito je nije predvidio. To je čitav tim, hvalio se da se u timovi radu. Postoji jedna od opcija za koju sam čuo, mislim da je bila negdje i u medijima, koja bi po meni mogla da bude rješenja, a to je da se u slučaju nepostizanja konsenzusa odluka može donijeti većinom, da onaj ko je preglasan može da koristi neku vrstu vitalnog nacionalnog interesa koji onda potvrđuju 2/3 njegovog kluba. I ako te 2/3 potvrde, onda ta odluka nije prošla, to bi moglo biti jedno od prihvatljivih rješenja. Još jednom. Ako Lendo kaže neće da potpišem, znači rekao 5 puta neće da potpišem, ta se situacija desi. Neće vlast osmorke bez SDA. Šta se dešava? Šta se može? Kako se to može? U ovom zakonskom rješenju se ne može desiti ništa, stvar će trajati. Većina parlamentarna može da traje, mora intervencija. Šta? Dati naknadno objašnjenje? Ili nova izmjena? Ili tumačenje, ili novu izmjenu. A kako se tumačenje može protumačiti? Pa tumačenje u pravu je važna stvar. Pravne norme, zna se koji ih i na koji način tumači i postoji takozvana autentična tumačenja i za neke situacije koje nisu predviđene, obično zakonodavac daje autentično tumačenje bez da on mora nekad mijenjati sam propis. Ovdje je samo problem što nigdje ne piše da rukovodstvo federacije je dužno dati mandat kao svugdje na svijetu parlamentarnoj većini. To nigdje ne piše. Oni smatraju da imaju pravo da to ne daju. I da se na osnovu toga što direktno ne piše može nešto protumačiti naknadno kao... Pa da, jednostavno nema nikakva veza između formiranja većine u parlamentu i obaveze rukovodstva. Ajmo još jednom laički. Dakle, Lendo kaže neću formirati ako nema SDA, Osmorka kaže nećemo sa SDA. A on je protiv. Šta? Ostaje. Pa nažalost ostaje tehnička vlada i to je možda u toj situaciji uopšte Schmidt, ako Lendo kaže neću da potpišem, postoji li ikakvo pravno objašnjenje bez novih izmjena izbornog zakona, a da se na osnovu postojećeg zakona i pravila izbornog zakona može protumačiti da ta njegov glas protiv ne važi? Pa to je ono što i mi ne dozvoljavamo. Kao stranka za Bosnu i Hercegovinu i Narodni Evropski savez, mi nismo spremni da se pravi sad neko rješenje samo za ovu situaciju, a da to ne važi sljedeći put. To zaista nije u redu. Bio je jedan slučaj, mislim da je... Ako ga nametne kao tumačenje, ono mora važiti... Tumačenje mora važiti, tako je. I u budućnosti. Naravno, ono važi uvijek. Neka to ne bude ustavna promjena. Je tako? To može da bude tumačenje pravne norme od strane zakonodavca. Ali da ostaje... Tako je, da važi. To je on rekao sinoć. I vidite, na državnom nivou nema nikakve pobune. Gore je jasna stvar na državnom nivou da vlast formira predstavnički dom. Predstavnički dom je izabrao novo vijeće ministara, ono je dobro ili loše, onako kako jeste, kako to ko tumači. Ajde, iskreno reci, gdje je tebi pamet i srce na kojoj strani, prema SDA ili prema broju 8? Ni na jednoj. Nemam neki poseban, da kažem, ni srce i pamet ni u jednu od te dvije strane, da sam nešto specijalno vezan za to, ali imao sam želju od početka da se neke stvari promijene. Ovdje imamo vladu koja 8 godina traje, dakle ona je na neki način ukrala 4 godine. I interesantno kako je to sve funkcionisalo bez ovakve halabuke. Dakle, mi smo izbore 2018. godine uopće nisu implementirani rezultati izbora. I ako se želi praviti neka promjena, to bi ipak moralo biti sa nekom drugom strukturom. I to je ono što nas od početka motivisalo da idemo ovim putem. Bez SDA. Doduše, kolege s druge strane također kroz cijeli ovaj proces su pokazali neke nezrelosti, neke neozbiljnosti u svom tom procesu. Prije svega, mislim, na državni nivo pristup tom formiranju vijeća ministara, prihvatanje po svaku cijenu ulaska sa Dodikom bez obzira na njegovo ponašanje, uopće ne razmatranje mogućnosti da se razgovara sa opozicijom
iz manjeg BH entiteta. Po meni je to neozbiljno s ove druge strane, da kažem, osmorke. Mi kao stranka bi najviše željeli iz ovog svega da iskoristimo ovu priliku da visokog predstavnika na neki način prisilimo da nešto učini, jer ovo je njegov rezultat. Ova blokada je u stvari njegov rezultat. On je zapetljao, on bi to trebao i da riješi. Ako on kaže da neće da riješi, onda on nije ništa odblokirao. I makar to znamo. I znamo da u buduće nećemo više puno pažnje obraćati na izbore za parlament federacije, nego je važnije u skupštinama kantona. A još ste vidjeli na koji način se to sve dešavalo kroz tu kupovinu zastupnika na kraju i taj proces biranja iz kinder jaja, to je stvarno smiješno i ja uopšte nemam povjerenje da je to ispravan proces, da je on bio vjerodostojan. Postoji to rješenje od prvog dana, a to je da jednog dana sutra ujutro Nikšić kaže ma dovde mi je, Čović da kaže ma dovde mi je i da SDP i HDZ sa SDA-om naprave vlast. Naravno, to je njihova mogućnost. U toj varijanti vas vjerovatno nema. Ili vas ima? Nas ima u parlamentu, ono gdje nas ne može niko, dakle imamo svoj klub u parlamentu. Pa da li smo u vladi, da li nismo, to zavisi od političke okolnosti. Ako bi SDP sa HDZ-om i sa SDA formirao vlast, a vas SDA pozove kao partnera, da li biste? Ako bi? SDP, HDZ i SDA formirali vlast, vladu. Ako bi vas zvali, da li biste s njima? Ako oni budu htjeli formirati vlast, oni to mogu i formirati bez nas, mi njima u tome uopće ne treba. Da bude kao pro-bosanska, to o čemu priča Bakir, pa da dokaže da je to bosanska koalicija. Ranije rekao, ne postoji mogućnost da mi njih podržimo da vode procese dalje u federaciji. Da li bi to bio dio nekog šireg paketa u kome bi neko treći bio uključen kao nosilac tih poslova i tako dalje, to bi se tek razgovaralo ukoliko ovo sve propadne. Ukoliko se vidi da zaista, ja bi ipak ostavio prostora visokom predstavniku da on nama kaže u konačnici ne, ova vaša većina u oba doma parlamenta ne znači ništa. Tražite dogovor sa potpredsjednikom koji je izabran iz skupština kantona. To je rekao sinoć. To je rekao sinoć, mada se može prevrnuti. Mislim da ima ovaj rok od mjesec dana koji je ostavljen od izbora rukovodstva federacije. Pa i to je nešto, da znamo da u buduće je to jedini mogući način formiranja vlast federacije. I to je samo tako na svijetu kod nas. Nigdje više to ne postoji. To je jedan apsurd, jedna smijurija da evo 5 mjeseci nakon izbora mi još ne znamo gdje smo. Vi ste ipak u pregovorima oko formiranja federalne vlade. Ti pregovori su na neki način dovedeni do kraja. Postoji formirana parlamentarna većina. Jeste. Ona ima usaglašen imate program. raspored ministarstava kome šta pripalo. U načelu postoji dakle, i to usaglašeno kad je u pitanju ovaj sporazum koji smo mi potpisali, ali postoji naravno ova kočnica što tu vladu mora imenovati rukovodstvo sa potpisima i oba potpredsjednika. Svi to znamo. Ali u toj raspodjeli tvoja stranka je prošla najbolje. Teško se može reći da je prošla najbolje. Pa ministarstvo energetike, industrije, privrede je unutar namjenske industrije najvažnije. Pa to je jedno ministarstvo u kojem je, ne znam, 50% onoga čime se država bavi. To ste tražili i dobili ste to ministarstvo. Nismo još ništa dobili. Dobit ćete. Rekao je Konaković da će dati. Ministarstvo trgovine. Strašno. To je još druga polovica. Ko je sada ministar trgovine? Nemam pojma. Neko u tajničkom mandatu. Pa znamo ko je. Pa da, zavisi od ministra, od njegovog kapaciteta, kako ćemo biti ministarstvo. Ministarstvo za boračka pitanja, to nije baš nešto, to je, nažalost, socijalni problem, ali dobro je da tu neko bude ko to zna i da pomogne borcima. Pa tražili ste i direktora Elektroprivrede. Tako? I tu ste blizu da dobijete. Dakle, veliki je vaš ulog. Veliki je vaš dobitak. Ja sam načelnik općine i kolega Ogrešević i mi smo naučili raditi vrlo konkretno. Ja ne mogu gledati. Prvo što je naš program, ja sam to govorio ovdje gostujući kod vas. Nabrajam ovo zato što imate i veliki motiv i članstvo i rukovodstvo i obje stranke da uđete unutra. Zašto niste sa osmorkom u smislu jednog zajedničkog političkog fronta koji će usaglasiti te stavove i tako ih Šmitu kao osmorka. Zaista smo to i tražili od njih. Pa evo, ostalo je na tome da na neki način, oni su na svoj način tražili trojka intervenciju od Šmita, ne govoreći kakvu. To je problem. Pa evo, mi smo pokušali u početku da ih nagovorimo, da zajedno budemo, imali smo jedan sastanak koji je trajao 8 sati u Zenici, da ih nagovorimo da drugačije postupimo na državnom nivou. Nismo uspjeli, njima je bila važnija brzina nego suština i išlo se u formiranje vijeća ministara i neka ono ide tako kako ide. To je završena stvar. Pa radi se o tome da ja sam i tražio od kolega da zajedno saopštimo visokom predstavniku da nikakva ad hoc
rješenja mi nećemo prihvatiti. Ali nemam tu nekog jasnog stava i kada sam vidio da su dvoje potpredsjednika pokušali na neki način da sami između sebe izaberu suprotno, pa su čak poslali jednu odluku u parlament, pa su to vratili, pa su onda slali drugu i tako dalje, to sve korigovali, doveli na parlament, onako kako i treba da bude, to je u redu. Međutim, tu jednostavno imamo možda drugačiji stav po pitanju ad hoc rješenja. Možda se radi o tome da se prisjećaju 2011. godine, bila je jedna situacija u kojoj visoki predstavnik rekao da je 5-6. Otprilike tako. Ali tu se... Trećina od 18,5. Da, ali tu se desilo da u jednom kantonu nije bio završen proces, da je namjerno obstruiran proces i kompletan sastav samog doma je bio manji. Pa se je moglo govoriti o tome da je trećina manja, jer jednostavno neko nije iskoristio priliku da popuni taj dom naroda. Možda bi neko sada priželjkivao neko rješenje koje će važiti samo za sada. Zašto osmorka nije osmorka na nivou federacije? Pa evo, postoje neka pitanja, između ostalog ovo pitanje oko karaktera izmjena koje je napravio Schmidt. Mislim da se svi slažu da one nisu dobre, ali na neki način smatraju da je nerealno. Pa neka je nerealno. Ako on... Pa drugačije je kada 8 nastupi pred Schmidtom, drugačije je kada trojica nastupi. Pa naravno, ali evo na neki način su... dvojica posebno pred Schmidtom. Na neki način su i nastupili. Potvrđivanjem u više navrata kroz oba doma parlamenta te parlamentarne većine. I ona je sada ne može da formira vladu i pitanje je samo da li je to, da li mi možemo i smijemo prihvatiti da nam visoki predstavnik pomogne sada. Ja sam rekao više puta na sastancima, pa čak i ovdje kod vas jednom gostujući ranije, da mi ne želimo da budemo dio vlasti koji će nametiti visoki predstavnik. Ne želimo to zbog naših građana. Ne želimo zbog naših budućih glasača. To nije način na koji mi želimo da sudjelujemo u vlasti. Mi želimo... Sačekaj još jednom. Sada, na primjer, sada Schmidt kaže fuck off, sve okej, privremeno je rješenje, privremeno je tumačenje, ne trebaju 3 glasa, ne treba Lenin glas, eto, predomisli se, ne bude kao sinoć, sutra bude drugačiji. I kaže, formirajte vas 8 vladu. Ali je to privremeno. Ali bez nas. Nećete. Naravno. To mi objasni. Nećemo. Pa o tome se radi. Nećemo. Možda bi neko to htio. Nećete. Mi nećemo. Važniji je naš ustav i zakon za budućnost nego te vlade sada. Sigurno nećete. Sigurno. Dakle, mi ne... I to smo htjeli na vrijeme informisati. Zašto bi izgubio ovo što se već dobio? Pa stvar je principa. Ne možemo mi ništa tu dobiti u ovim okolnostima. Nije u redu da mi ne želimo biti nametnuti od strane visokog predstavnika. Mi želimo pravila. Jer sada imamo parlamentarnu većinu. To je suštinski odgovor. Jer najvjerovatnije on će morati u ovih mjesec dana da nešto na taj način uradi. Možda i da slaže, da tako kažem, izvinjam se na izrazu. I da kaže, pa dobro, bit će u buduće, pa ćemo ući u proces ustavnih promjena. Najvjerovatnije će biti tako kako smo sada privremeno odlučili, ali slagaće. Znači, nećete učestvovati ako eliminiše Lendu iz glasanja. Ne samo Lendu, nego bilo koga. A bilo koga. Nećemo sudjelovati u tome i to je naša poruka i visokom predstavniku i svima drugima. Ako su to pravila koja omogućavaju parlamentarnoj većini da formira vladu, što bi bilo najnormalnije i najlogičnije, mi smo tu, ne vodimo nikakve razgovore ni s kim drugim, dio smo dogovora s ovim strankama. On to Lendu eskivira tumačenjem. Tumačenje može da važi ako će to biti zvanično tumačenje zakona od strane onoga koga je donio. Koje će važiti i a ono može da bude u pravcu da ne može eskivirati imenovanje vlade koja ima parlamentarnu većinu. Privremeno tumačenje. Ono što je privremeno za nas nije rješenje, nikako. To je razlika vjerovatno. A zašto se tako... A zašto bi prihvatili da imamo sada neko privremeno rješenje? O pragmatizam, pa imate 4 godine da se dogovorite. Nije to pragmatizam. Nažalost, to su važne stvari, ne smijemo preko njih prelaziti tek tako. I sada oni koji vas umiče da si na SDA strani kažu, evo tumači isto kako SDA tumači. Mi na koji način ne pomažemo ni SDA da ona formira vladu. Da smo mi to htjeli, mi bi pravili valjda neke razgovore s njima i napravili i njima tu mogućnost. Pa jednostavna je stvar, evo, nijedno od ovih glasanja do sad ne bi prošlo da nisu učestvovali Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Narodni Evropski savez na parlamentu. Dakle, ni na koji način nismo pokušali pomoći, ali jesam ja ovdje govorio da je pametno pozvati DF malo ozbiljnije uključiti njih u to. Oni su imali tu 11. ruku koja je nedostajala, nije se desilo ni to. I sada smo tu gdje jesmo. Pa jesam, donekle sam pokušao napraviti neki nije imao interesa. Zapravo, u jednom momentu Komšić je javno rekao da je on spreman podržati ove stranke osmorke na državnom nivou da se pravi vlada bez SNSD-a. I ja sam u tom trenutku predložio kolegi Nikšiću da bi trebalo o toj opciji razmisliti, jer time se rješava u paketu i državni i federalni nivo.
Od strane kolege Nikšića nije postojala spremnost da se uopće razgovara na državnom nivou bez SNSD-a. Zapravo on je rekao da ne želi ni na koji način sa opozicijom iz RS razgovarati jer im na neki način ne vjeruje. S druge strane, gospodin Komšić je rekao da i bez obzira ako bi se to dešavalo, taj njegov stav za državni nivo nema veze s federacijom i ako bi podržao osmorku za državni nivo za formiranje vlasti bez SNSD-a, on i dalje ne bi dao svoj nedostajući glas u federaciji. I tako da je ta opcija propala. Ali sad smo tu gdje jesmo, nema još puno vremena, ali treba stvar izvesti na čistac. Kako? Treba dovesti, pa na kraju, ako ništa ne uradi visoki predstavnik, mi ćemo svi znati da u federaciji ne važi ono što važi na državnom nivou. Zašto nikome nije problem način formiranja vlasti na nivou države? Svi prihvataju i 2:1 u predsjedništvu i da vlast formira predstavnički dom. To je tako u Ustavu. Pa zašto to ne može biti tako u federaciji? Što smo mi taoci kad i na istom državnom nivou imamo i HDZ? Kako je njima Šta ti očekuješ? Očekuješ da Schmidt opet promijeni izborni zakon i Pa Ustav? obzirom da je on donio taj zakon, tu bi trebala neka manja korekcija, ne onako obimna. Ta njegova izmjena je na možda nekih 5-10 stranica, ja sam to čitao, jer je on tamo, obično izmjene ne budu tako obimne, dosta se bavi Ustavnim sudom, rokovima i tako dalje, međutim, ovo su njegova pravila. I nek je došlo do toga da se odmah pokazalo da su takva da parlamentarna većina ne znači ništa. Jedino rješenje je samo to. Jedino to. Pa da ima bude mogućnost, 2:1 i u predsjedništvu federacije. Postoji Ili mogućnost da se ne pitaju domovi naroda koliko se pitaju. Pa po mom mišljenju domovi naroda bi trebali imati manju ulogu, posebno u procesu uspostave vlasti. Podsjećam, dakle, Dom naroda Bosne i Hercegovine je formiran nakon Vijeća ministara. Prije se je formiralo Vijeće ministara nego Dom naroda. Pa kakav je to sistem u kojem ne možete 5 mjeseci formirati vlast? Ko nas može ubijeti da je ovo dobro i da ovo treba da ostane ovako? Jes ga odblokirao. Samo još više Herr zakomplikovao. Schmidt odblokirao si ga sam tako. Samo je više zakomplikovao. Ima naravno više načina da se to na principijelan, dugoročan način riješi. Ja ne prejudiciram nijedno, ali vjerujem da postoje brojna rješenja koja će onemogućiti bilo koga da blokira formiranje vlasti. I mi ne želimo radi toga da bi došli što prije u vladu federacije, imenovali ministre po svaku cijenu i bilo kakvo rješenje prihvatiti. Zašto SDA toliko koči? Zašto ne bude, kako bih rekao, fair ono što traži SDP od SDA, da bude fair kada SDP je mogla da preko kluba Srba blokira vlast koji je prije koliko godina formirala SDA? Zašto SDA ne bude Jack i kaže ok, evo, Lendo glasa za novu vladu? Pa možda znajući da ta pravila su napravljena tako da bi pomogla HDZ-u. I možda pretpostavljajući da bi se na isti način ponašao HDZ, pa ako on ima pravo da po svaku cijenu iskontroliše formiranje vlade, to žele i oni. Ali je interesantno da SDA ovim ponašanjem u stvari dovršava HDZ-u borbu za legitimno predstavljanje. Da. Oni ovim djelovanjem dovode do kraja borbu za legitimno predstavljanje bez obzira šta misle, kako objašnjavaju, praktično šta god oni to rekli, oni time, ovim nedavanjem saglasnosti, insistiranjem da stranka koja nije dio parlamentarne većine koja je uspostavljena, mora biti u vlasti da bi oni dali toj vladi saglasnost, u stvari dovodi se do kraja borba koju je davno započeo HDZ za legitimno predstavljanje. Ali je problem zašto u federaciji taj nivo legitimnog predstavljanja, a ne i na nivou države Bosne i Hercegovine. Ovdje ti je možda problem na federalnom nivou zašto niste zajedno od smorka pa da ste jači kao bosanski blok i prema OHR-u to što te trojka sumnjiči da si izigrao dogovor sa SDP-om, a da je SDA ti dala glasove, pa je tvoj čovjek otišao u državni dom naroda, pa je to sada kao distanca, kao SDA-ovci, imao si deal sa SDA. Taj događaj jeste malo narušio odnose izbor Doma naroda u Bosni i Hercegovini. Međutim, mi smo potpuno javno, transparentno puno prije toga istupili na državnom nivou. Niti smo smatrali obaveznim da mi podržavamo stranke trojke u izboru Doma naroda, niti smo od njih tražili podršku. Mi smo imali 3 glasa, oni su imali 3 glasa, kandidati i SDA je presudila. Oni su imali 1 glas viška, mogli su ga ostaviti nekom svom kandidatu, da ima 5, to ne znači ništa. Kako tumačiš da su dali tebi taj? Pa evo, oni su procijenili na neki način da je bolje da daju nama nego da daju... Ne postoji nikakva naša obaveza prema njima zbog toga. A deal prije toga? Činjenica je da smo i mi i oni na državnom nivou opozicija. I možda nas to na neki način povezuje, iako u opoziciji ne morate biti koalicija. Oni su mogli dati SDP-u. Ali naravno, SDP je odlučio da formira vlast na državnom nivou bez SDA na ovaj način kako je to uradio. Kao da se SDA osveti SDP-u. Pa eto, oni su na neki način imali priliku da daju podršku ili nama, ili SDP-u, ili da ne daju nikome. Desilo se tako kako se desilo. Međutim, to nema nikakve veze. Mi smo na državnom nivou opozicija i ničim se mi nismo obavezali, niti je to na kraju krajeva traženo od nas da mi sad nešto ovo sve pretumbamo, promijenimo, niti bi to bili spremni. Mi smo imali svog kandidata
i da li on izabran, da li ne izabran, to na kraju krajeva nismo mogli upicati. Tajno je glasanje, nismo ni znali do tog dana. Ali moram reći ovo, bila je jedna dilema unutar stranaka osmorke prije izbora rukovodstva federacije. I evo konkretno ja i kolega Nikić smo bili stava da ne treba izabrati ovo rukovodstvo federacije, da uopće ne treba za njih glasati. Da ne bi došli u ovu situaciju u kojoj smo sada došli. Ostale kolege su insistirali da se ide, da se ne blokira i tako dalje. Jer, dakle, ovdje se radi o tome da u demokratiji kandidovanje nije nikad važno koliko izbor. Gospodina Lendu izabrala je i sve ostale potpredsjednike, parlamentarna većina, i da mi nismo odlučili da ih izaberemo, opet bi na neki način ovo Šmitovo rješenje se pokazalo kao apsurdno, da je on dao mogućnost da kandiduje onome ko ne može, da se kandiduje onaj ko ne može biti izabran. Dakle, pravo kandidovanja... Ti misliš da je bilo bolje da niste izabrali ovo troje? Pa ja sam razmišljao o tome da bi barem jedan mjesec ili jedan taj ciklus... Svi su ovdje iznosili tu dilemu. Da li da budu fair, mislim da je to Čampara objasnio. Bićemo džekovi, glasat ćemo i za SDA predstavnika, pa da vidimo ko će biti taj kurban. Ali tada je on računao da će Šmit onoga ko blokira kazniti bonskim ovlastima. Pa ima čak cijeli jedan pasus te izmene od visokog predstavnika, gdje on govori o drugom, trećem krugu biranja. I nema taj drugi krug nikakvog smisla na ovaj način kako je napisan. I tu je mogao napraviti neku izmjenu. Ali je sad stvar gotova, rukovodstvo je izabrano za ovaj put. Ali ja sam razmišljao o tome da bi se i tako moglo visokog predstavnika dovesti u situaciju da nam objasni šta mu znači drugi krug. Evo, u prvom krugu ti nije izabrano rukovodstvo. Znači, da niste izabrali predsjedništvo federacije, mislite da biste imali veći manevarski prostor? Na isti način bi bilo dovedeno pod svjetla ili pod reflektore sva suština te odluke Šmita. Da vam ne znači, dakle, imate svugdje u demokratiji... Bolje ne riješiti, nego ga odmah loše riješiti. On je u stvari zakomplikovao pravo kandidovanja. Mi bi ovdje imali mogućnost izbora potpredsjednika, ali nema mogućnost da zapravo jedan broj stranaka nema mogućnost ne treba 11, dovoljno je 7. Pa tako je, u demokratiji kandidovanje je najprostija stvar. Prijavite se ko hoće na izbore i kandiduje se, ali pitanje je ko može biti izabran i ko će izabrati. Ali ovdje faktički kandidovanje onemogućeno. I Šmit je time sam sebi suzio prostor za izmjene. Jeste, i on je tamo bio dao neku mogućnost. Vi se sjećate, ovdje kod vas je profesor Ademović tumačio na način da ako ne bude izabran u prvom krugu, bit će u drugom. Ali kad smo malo bolje pročitali svi ta pravila, vidjelo se da bi taj prvi krug bio vječno. Da dok neko ima 11, ne može se doći do 7. I to su sve neke... I mi smo i tu pokušali zauzeti neki zajednički stav. Na kraju je taj stav bio ipak da mi ne budemo ti koji ćemo kočiti procese, da ćemo podržati rukovodstvo federacije. Jeste ga i vi odkočili. Napravili smo jedan korak dalje. Sada imamo rukovodstvo. I ostao je taj zadnji korak. Problemi osmorka je to, iskreno, mi pred kraj. Ima tu još uvijek nečega ličnog kontra između tebe i Konakovića. Pa se to odražava i na politiku osmorke, ako je tako možemo nazvati. Pa konkretno ne mislim da je to u ovoj situaciji. Mi imamo takve stavove jedan o drugom, o politikama koje vodimo i tako dalje. Vi ste se približili? Pa evo, bilo je jedan broj razgovora se desio, nije dugo bilo nikakve ni komunikacije, međutim, ipak je ovaj proces više vodio SDP i na neki način nije taj personalni odnos sigurno uzrok ovoga što sada... Činjenica je da ne postoji baš povjerenje između ovih stranaka. Konaković je to rekao ovdje pri prošle sedmice eksplicite da ne vjeruje. Stranci. Pa neka on ne vjeruje. Ne mogu ni ja biti zadovoljan partnerima koji, evo vidjeli ste proces imenovanja direktora VOSE. Je li moguće da priznaju ljudi da im je to postavila ambasada, Amerikanci, kogod? Mislim, neka ima dobru saradnju s bilo kima, ali da dozvolite da vam imenuje neku agenciju, evo da kažemo najvažniju koju su dobili u državi Bošnjaci, znam lično da ni gospodin Nikšić nije bio stava da je to najbolje rješenje i odjednom oni su imenovali, hajde da su dali neko novo rješenje, nego da su vratili još 10-15 godina unazad sa rješenjem i na kraju javno priznaju da su to imenovali. Ali su oni priznali nekako to u javnosti. Pa eto, spadne tenzija kad priznaju. Pa dobro, ali mi nismo, ako je to njihov stil rada, mi nismo za taj. Ako ćemo sutra u federaciji na taj način šta nam ko izdiktira negdje sa strane raditi, mi nismo za taj način rada. Ja sam, prvo što sam, prvo mi smo pozvani u ovaj projekat. Pozvan sam konkretno od gospodina Nikšića, nakon što su završili izbore, oni su predložili da se i stranka za Bosnu i Hercegovinu uključi. Jedno od prvih pitanja koje sam ga pitao jeste vezano između ostalog za energetski sektor. Imate li vi hrabrost da dovršimo ove projekte? Pa zašto da nama
toliki resursi stoje neiskorišteni, mi smo siromašna zemlja iz koje ode narod, a mogli bi imati puno veće plate da koristimo svoje resurse proizvodnje, energije, hrane i tako dalje. Imao sam uvjeravanja da su oni spremni da se ide i da to radimo. Ali razlike su možda u tome što mi ipak mislimo da treba biti u tome samostalan, a ne dozvoliti ni na koji način neku vrstu svakodnevnog uplitanja i miješanja. Pitanje za kraj zanimljiv. Nisi samo sa Konakovićem, sada smo više u fajtu sa Vojinom Mijatovićem. SBH i NES su izradili SDP, to znaš da ti je rekao da se odigrao to sa SDA. Ispričao sam tu priču, ironičan je bio pita Žaba Žabu, jesi li nešto dobro, nekako si mi malo zelena, asocirajući na SDA boju, dakle da si i ti zelen. Pitam te to zbog toga što u velikoj mjeri, pa to nije samo kod nas, u politici igraju i ti lični odnosi, animoziteti. Ne vole se nešto ljudi iz 2-3 stranke su, a u koaliciji su. Koliko to igra? Što se tiče kolege Mijatovića, mislim da je imao vrlo negativnu ulogu u manjem BiH entitetu, da je upropaštena na neki način prilika pokreta za državu. Mi smo kao stranka za Bosnu i Hercegovinu bili potpisnik, izigrani na kraju, potpisani sporazum se nije ispoštovao kod njegove realizacije. Taj pokret za državu je ključno uticao da Dodik dobije 4 mandata u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i nemam uopće dobro mišljenje onome što radi gospodin Mijatović, a posebno nemam dobro mišljenje da se on sad preseli u federaciju, jer čujem i takve najave. Jako loše je to što je radi u Republici Srpskoj. Ako se formira federalna vlada, bit će ministar u toj vladi. Mislim da to uopće nije u redu. On je svoje političko djelovanje bazirao na manji BiH entitet, neka nastavi tamo raditi. Nije u redu nas provocirati sa jednim takvim rješenjem u federalnoj vladi. Nema on nikakvih kvalifikacija da se bavi bilo čime. Na kraju vrlo je sporna i njegova istorija, i njegova sadašnja uloga. Da budem iskren, ja ne vjerujem da su njegove i namjere i pozadina čiste, da on nije na neki način... To je čovjek koji nije ni rođen u Bosni i Hercegovini, koji... Genocid koji priznaje zastava Bosne i Hercegovine. U ovo vrijeme sada to priznaje... 101% Bosanac. Pa evo, hoće li to tako biti za godinu dana, ja ne znam. Ja njega znam i dok je pričao potpuno drugačije. Kad je tvrdio da će Republika Srpska obilježavati 9. januar po svaku cijenu. Ne branim nikoga, ali da tako uprostim. Ako takvom Srbinu transparentnom koji sred Banja Luke napiše plakat Banja Luka i Srebrenica, ako nosi zastavu Bosne i Hercegovine, ako piše i knjigu 101% Bosanac i ako milion puta ponovi da je bio genocid u Srebrenicu, ako za takvom Srbinu ne vjerujem, politički ili ljudski, kojem Srbinu treba da se vjeruje? Pa ja bih puno prije vjerovao kolegi potpredsjedniku Federacije koji je bio pripadnik armije Bosne i Hercegovine, nego Vojinu koji je bio Srbe iz drugog entiteta. SNSD-ov, odnosno Dodikovi savjetnik. Pa Stojanović se ne vjeruje. Nije on ništa strašno rekao kada je rekao, citirao je... Mislim da gospodin Vojin Mijatović po meni ima vrlo čudnu pozadinu i imali smo njegovo djelovanje potpuno suprotno ovom današnjem. I ne znamo, kada imamo iskustvo s takvim ljudima, ja ne znam dokad će važiti ovakav njegov nastup. I krajnje je principijelno. Neka je to sve tako. On je potpredsjednik SDP-a, njihov izbor, njihova želja da pokušaju nešto napraviti i dobro je da pokušaju napraviti nešto da dobiju podršku u manjem BiH entitetu, ali nemojte nam ga u federaciju. Nema potrebe da sad on koji je bio kandidat u entitetu RS dođe da bude ministar u vladi federacije. Pa to nije prirodno. Zašto se odričeš entiteta? Ne odričem se, on tamo treba da bude... To je Bosna i Hercegovina. Ne, on treba tamo. Pa nema smisla da idemo sada tamo. Ako je bio na izborima tamo. Zašto ne bi ti bio ministar u vladi entiteta? Pa ne mogu, nisam tamo, ne bavim se tamo politikom. Nije moja izborna jedinica. Trebalo da se bavite politikom da bi trebalo tamo. Ja tamo ne živim, ali ako je on u ovoj izbornom ciklusu bio kandidat za potpredsjednika RS-a koji je djelovao na tom teritoriju, ako živi tamo prijavljen, pa nema... Ili da se on sad odjavi da dođe ovdje... SDP nije entitetska stranka, nije tvoja entitetska stranka, jedno je državna tvoja stranka. Naravno, ali ja govorim o tome da je on se fokusirao u izbornoj kampanji na izborno tijelo Republike Srpske. Zašto bježi? Pa i izborno tijelo tvoje je ovdje. Vidite, za ovo što vi govorite, on mora promijeniti adresu. On mora stalno ići mijenjati adresu, živjeti sad samo sad doma. Ti si protiv toga da Vojin bude ministar federalne? Pa ne mislim da je ikakvo rješenje da on bude ministar u vladi federacije. To po meni nije u redu. Nije bila ova dobra njegova uloga, nek je pokuša popraviti u manjem BiH entitetu. Rezultirala je time da je taj pokret za državu, da su dijelovi tog pokreta dali podršku SNSD-u za 4 delegata u Domu naroda. Za kraj, sve ostao pri stavu, to se rekao i u toku i nakon izborne kampanje, Srbija Izetbegović i Faruk Kapidžić su najveće štetočine u kantonu. Septembar prošle godine. Misliš to sada? I to si rekao da je Srbija direktorica samo zato što je supruga, a da je Faruk tu gdje jeste samo zbog privatnih veza.
Pa ta pitanja o personama mi nisu najdraža, ali sve što sam ikad rekao, naravno da mislim i dalje. Nema tu ništa suvišno, mislim, nema tu ništa što bi ja tome dodavao, oduzimao i tako dalje. Ne misli niko u ovoj državi da ona dobro vodi taj klinički centar, tu nema ništa nejasno. Očekivao sam i nadao se da će možda zbog Skupštine kantona odstupiti, ali evo i dalje na tom mjestu i neće biti dok se ne formira nova vlada prilike da se to razriješi. Slično je i sa tim kolegom Farukom Kapidžićem. To je čovjek koji se borio protiv izgradnje bolnice u našoj općini za koju se sada prijavilo prilikom jednog konkursa 7.000 ljudi. Zamislite kakav interes za takav jedan projekat. Pa govorimo o ASA bolnici u Novom Gradu. Protivio se tome? Naravno se protivio i tvrdio da ja varam građane Sarajeva da će to biti stambena zgrada. Protivio se izgradnje bolnice? Da, i svega drugog. I šta drugo da kažem? Mislim, čovjek ima neki svoj pogled na urbanizam, on jeste arhitekta. Znate, on je projektant Nebodera Fahrudina Radončića, ovog Twist Towera, ali je bio protiv izgradnje visokih zgrada u Sarajevu, pa se postavlja pitanje vjerodostojnosti svega toga i sreća je da on u tom urbanizmu se više ne pita u Novom Gradu. Nažalost, pita se u drugim općinama, sudionike toga da se Sarajevo proglasi kompletno nacionalnim spomenikom i zakomplikovana je do beskraja i ta situacija u drugim općinama. Evo, Novi Grad srećom nije dio te odluke i naravno, to što sam govorio tada važi i danas. I evo, još pošto jedno i drugo su u Skupštini kantona Sarajevo, ne postoji mogućnost dok su oni tamo da bilo kakvu saradnju uspostavljamo. Bez obzira šta će sada biti sa vladom kantona Sarajevo, hoće li se, neće li se formirati, kako će to biti, tako dalje. Nećeš ni s njima. Pa neću. Kako sam ja ukapirao, ti nećeš ni s kim nećeš. Vidjeli ste da nije baš tako da smo mi potpisali sa jednim većim brojem stranaka sporazum i da smo naravno spremni razgovarati i sa drugima o programima ukoliko se pokaže da od ovog nema ništa, ukoliko se sve raspadne, sve bolje, mislim da je bolje tragati za drugim rješenjima nego ostaviti ovu vladu u tehničkom mandatu, ali prije toga ipak visokog predstavnika dovesti do toga da on mora. Ne da mora, zapravo da mora prihvatiti ta rješenja kao svoja. Mora. A rješenja su takva da parlamentarna većina ne znači ništa. Pa neka to objasni u Njemačkoj i u Britaniji, bilo gdje na svijetu, neka pokuša objasniti šta je on to ovdje uradio da parlamentarna većina ne može da formira vlast. I za kraj ipak i dok si bio mlađi i dok si bio u SDA, u ovoj emisiji nikada se nisi kočio, da tako kažem, komentara i analize rada Bakira Izetbegovića. Šta sada misliš? Kada si u nekoj velikoj mjeri bio u pravu, a bio si mlađi, šta bi trebalo sada da uradi? Generalno, i sa strankom, i sa formiranjem vlasti, i sa područjem u kojoj je on, i supruga, i stranka, i država. Prvo država. Pa nije moje da to komentarišem, to je ipak druga stranka, ja sam sada predsjednik. Što, dok si bio mogao si, a sada kada nisi nećeš? Pa više sam imao pravo tada, ali mišljenja sam, kako sam ovdje rekao, nakon jednih lokalnih izbora, kada je SDA izgubila 10 općina, da treba održati kongres. A isto mislim, u svakoj ovoj situaciji, kada stranka ima, evo sada situaciju da je ostala bez člana predsjedništva, da bi bilo dobro da se održi kongres i da se na neki način odrede pravci djelovanja politike u buduće. Mislim da oni imaju jedan problem dosljednosti u dogovorima sa drugim političkim strankama. U nekim razgovorima koje sam imao sa predstavnicima SDA, evo do sad od izbora u nekim nastojanjima da se razgovara, svaki put sam rekao problem je kad se nešto dogovori s vama, vi to ne ispoštujete. Imali smo tu situaciju sada u RS-u, ne samo oni već i ostali partneri u toj koaliciji. SDA bi morala raditi nešto više na svojoj dosljednosti, na izgradnji partnera, na izgradnji odnosa na političkoj sceni. Mislim da sad to više vjerovatno radi članstvo nego samo rukovodstvo, ali tim prozivanjem svakoga za izdajnika i postavljanjem stvari na političkoj sceni tako da samo imamo prijatelje i neprijatelje države. I bildanjem jedne situacije u tom pravcu, u konačnici možete imati samo rat, nemate nikakvog rješenja. Ako mi sad uredimo, samo ovdje postoje neki prijatelji i neprijatelji države i da svi oni koji nisu s vama su neprijatelji države, izdajnici i tako dalje. Mislim, može se neko opredijeliti na takvo djelovanje, onda će u tom ostati usamljen. Mislim da bi SDA morala učiniti nešto više da respektuje partnere na sceni ili više ta njihova mašinerija ili to praćenje putem članstva širokih njihovih dijelova, podrške i tako dalje. Ako oni misle da samo oni jedini mogu da budu vlast, mislim da u tome griješe i da ih je to na neki način dovelo u ovu situaciju.
Bilo bi dobro da o svom djelovanju na neki način razmisle. Uvijek je to dobro uraditi kroz kongres, da vide da li je upravo to rukovodstvo koje treba da vodi predsjednik, to sam predsjednici, skontao, svi upravo ti ostali. preporučuješ Bakru da sam sebi smijeni preko kongresa. Pa neka o tome odluči i kongres ili oni tako dalje. Naravno, oni imaju neke svoje argumente, oni su dobili najviše glasova na izborima, ali kandidat za člana predsjedništva nije izabran i evo imate neku vrstu situacije u kojoj koalicioni kapacitet je krajnje reduciran i to ima svoje uzroke. Ja se sjećam, stranka za Bosnu i Hercegovinu davno, nekad dok ja nisam bio u njoj, bila u koaliciji sa SDA i kada je trebala realizovati najvažniji projekat, te energetske projekte od strane partnera su zaustavljeni. Sada ne može se tako graditi partnerstvo. A svi se javljaju na SDA da je upravo tu u zadnji čas kao slaže, izda, odustane ili se uhinji. Hvala se. Hvala vam.